been fucking hoes and popping pills, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on the Uzi and show up like a... I pozdrav Vukovi, dobrodošao moj. U ovom videu moram biti malo tiši, da smo taman evo sad završnice, evo spavali malo da. U biti šta se radi u ovom videu. Imao sam problem, kao što svi znate, imam jako puno mladih skalara, to jest ovi mladjanci iz Trusa, zabunio sam se. I naveć ako ne ubacim krastavac ili mrkve, to dosta, napravim mi darma, obavezno minimalno 1 do 2 ribice mi ubiju, manje ove. Nastradao mi je onaj moj ksifo, mužak kojeg sam mijenjao, onaj crni sa zelenim repom. Ja sam ošao i našao sam novog mužaka koji mi se sviđa, meni je preljep, sad ću ga pokazati crveni. I uzeo sam, pošto imam 4 velika skalara, uzeo sam još 4 mala skalara. Jednake veličine koliki su bili ovi moji prije 10 mjeseci kad su došli kod mene. Tako da sad ću vam pokazati kako izgleda akvarij. Kupio sam još jednu novu biljku koja ide kod skalara, koja je baš za njih. I na nju su mi ancistrusi odmah istu večer napravili cirkus, pojeli su mi jedan list, sardinu, pokazat ću vam i to. U biti da vidite sad skalare nove, da vidite ksifo, mužjaka novoga i bilj. Uživajte. I obavezno sledite like, prepastite moju YouTube kanal i dijelite ovaj video. I evo ga. Tu je zlatni, vraćen je nazad, gotova je kazna. Vamo je ova ženka, ovo su dvije ženke, zlatni i ova su ženke. Crni mužjak, je tamo mužjak, evo ga jedan mali, evo ga gore odmah drugi mali. Gdje su mi još dva, samo da nađem, evo ga vam uzeti se jednog, ovaj malo crnkast, ali malo. Tu je znači treći, tu je jedan, tamo su dva gore kod biljke. Jedan je, aha, evo. Jedan, dva, evo, tri, evo sad su sva 4 tu, nova, mala. Evo, sva 4 su došla jedan čošak, znači ovo, kao baš se potrefilo za video. Evo ga, ovaj mužjak, malo ih ganjaju, ali dobro, na novom su teritoriju, moraju se naviknuti. Evo, i to je ta biljka, vidite vamo, već su napravili darmani na nje. Evo ga i ksifo mužak, crveni sa crnim špicem, ali nije crn skroz špic, nego samo okvir. Znači preljep mužak, meni se jako sviđa boja. I mogu reći da mi sad baš upada u oči, baš mi preljep mužak. Vidit ću, možda uzmem još 2 crvene ženke da budu ovaki mladi. Ako bude mužaka od njega, da ovaki budu. U biti eto i skalarčići, navikavaju se mi prosto, sad ću mi dati da jedu. Sad u biti trebalo ima 8 skalara. Iću tamo gdje sam kupio jedno tamo mužak i ženka, mi se oni izdvajaju. Ženka u biti tuče malo mužaka. Ne znam, možda su njih dvoje par, ne znam, nisam siguran. Otiću tamo gdje sam kupio ovog mužaka. Pitaću da li postoji, pošto više nigdje nisam našao ovakve crne. A jako mi se ovaj crni sviđa. Otiću tamo i pitat da li postoji mogućnost da naručim. Ako postoji mogućnost da naručim crne skalare, naručit ću si još 3 komada crni i uzet ću jednog zlatnoga. Ako postoji mogućnost da naručim crne, ako ne, onda ostaje ovako na ovi 8. Evo ima tu i ksifo ženka, jedna crna i tamo jedna ksifo, ova. Eto, u biti oni se već snalaze polako u novom akvariju. Navikavaju se na prostor, na život, na novu ishranu. Dajem sad trenutno različitu hranu. Ništa, pošto ovaj video snimam u ponoć, idem da priredim krastavce, iako ima vamo, vidite, ostataka.
a to je samo ljuske okole, već su i vamo raskidali. Idem da napravim još krastavaca, da prijedim za njih, pa se gledamo i čujemo u sljedećem videu. To je to, vukovi moji, ako vam se ovaj video svidio, obavezno ostavite like, pretplatite u kanal, dijelite ovaj video, a mi se idemo u sljedećem. Pozdrav!